I pozdrav svima, Bosnian Games je ovdje i nastavljamo sa Minecraft preživljavanjem na Minecraft. Ja mislim da vidite, mi smo završili sa krovom, to nisam htio snimiti, ali zato što džaba bi trošilo vrijeme na to. Sad, ja želim da popim malo kad zanimam, možda nešto neću se u onoj rudi, idem ako negdje, na primjer ovdje. Da vidim šta sve mogu naći pod zemljom. Možda nešto što bio super. A mi imam metalno, sad vidimo kako nas nije. Evo. Dobro. Onda nastavim nešto malo ne zeza. Sad sekunda. Sada ću nekako brzo noć pas. Samo najce. Sad moram da stavim kapice. Naprimjer, evo vidite, kao što možete vidjeti, mi smo napravili. Vidimo još dalje. Došlo vrijeme da nešto još vrijedno nađem, bar znam što bilo sve. Šta sam zemlju podvorila. Kako vrijedno zemlju potram. Sad mora došlo. Šta je čudno? Bilo što da nađem. Ili u sljedeću, tako da tu je recimo da ćemo vratiti. Evo, sad idem drije. Dobro. Prava ruda. Samo malo da ja ovo smanjim, previše je glasno. Sad možete mene bolje čuti. Valjda. Onda šta? Činim se baš čudno već tu uvek kako idem. Piše moje glavi, ali dobro nije, hajde veze. Idem mi sad dalje. Pa gdje je ovo? Nikad nije mi ovi blokovi nisu bili potrebni. Danas se iskoristiti. Znam da uvijek nisu bili potrebni. Sada radim to nešto iskoristiti kopiju. Znate, ja sam na ovom mjestu prije. A opet sam došao do ove pećine. Ovo ne volim. Znam što sam dokala bio sam kod 1000 puta. Počevam nešto da pronalazim. Vidite. Odmah sa svake fine sreće. Dobili smo. Super je. Šta sam nešto? Pa metala ima dosta. Ali zato smo mi u odijelu dobrom. Tu ne imamo stvari. Dobro, to ćemo pobacamo sad bacamo. Tako padnem još nekako. Možda ispala stvari. Opet smo došli. Ovo je peće. Dobro, sad ćemo. Kuda sad? Aj sam malo ovako. Kako je lično. Vrijeme da bolje prošli. Ne, opet. Ova pećina. Dobro, sad idemo sada gore. Ja znam što iz strane nije 100% će biti. To jest sad ćemo sad vrstiti. Znam to voda. Voda. Nije voda. Ja sam sve strane rastavljena.
Šta će drugo biti? Sada dovršim i ovo. Skoro. Imam. Pala nam mrak. Zašto ćemo mi kako snimati epizodu? Ne znam sad gdje ću ugradim. Sekundička, evo, hajde malo brže, jo, na ovoj stepenica ću potrošiti vrijeme. Uče, brzinski. Uče. Ne. Sad čekajte. Sad dok ja uđem unutra i ovo šta je ono, hajde. Sam moram otići. Super. Ovo smo sada namjestiti. To je tu. Hvala vam što ste gledali ovaj serijal i ovo. Pretplatite se na moj kanal Puno Zlačilo. Odmah uzvraćam. Tako.